My name is Marko. We came to learn some English. Come with me. 30-godišnji Marko Puđo staru narodnu koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš, shvatio je ozbiljno. S obzirom na to da kroz redovito školovanje znanje engleskog jezika nije istesao do savršenstva, odlučio je to napraviti kroz program škole stranih jezika Inicijativa. You have to account to the public for all the money they have spent. The governments usually have to account to the public for all the money they have spent. Yes, no? Yes, the government must usually. The government. Not the governments. The government. Not the governments. Government. Usually have to explain to the public for all the money they have to spend. They have spent. Zvuči pomalo zastrašujuće, zar ne? No upravo je ova metoda prepada, koja se naziva i Kalan metodom, ključ uspjeha ove škole. Naime, utvrđeno je da na ovaj način Inicijativa svoje polaznike usavršava 4 puta brže no što je to uobičajeno. To je najprirodnija metoda za učenje engleskog jezika iz razloga što se uči putem konverzacije. Svi naši profesori su izvorni govornici te se radi u malim grupama. You can spend a lot of time just sort of writing or reading and not practicing speaking skills. So, we focus on speaking skills more than the other parts of English. Jedan stupanj učenja engleskog ovdje traje oko mjesec dana. Na samo jednom satu profesori i učenici izgovore više od 10.000 riječi, što je pak 3 puta više od uobičajenog. Preporučio bi svima koji žele znati engleski malo bolje i snalaziti se i pričati općenito i na ulici i u govoru sa strancima. I ako im treba općenito u poslovanju, mislim da je to jedna od najboljih metoda učenja.